velkommen til klasse sidste rytter. Det er fra Sverige, Hanna Åkerblom her med Bysant. In the arena, the last rider to go from Sweden, Hanna Åkerblom riding Bysant. Og resultatet for Isabel Jasmin Christoffersen og den går sin plasit fra Danmark. Det var altså en fejlfri anden fase og en tid på 29,68 sekunder. The result for Isabel Jasmin Christoffersen riding Göteborgs Lake Placid. The around in the second phase and the time was 29.68 seconds. Really good.